She or more bonti or magie fell so. Inti, aha, menshia had ye, a your dog, and a meka, say a wahasi. Yo, na bodi chere ma momu tie no momu share Facebook Opemsuo radio no enhu nipa anope no edin komo. Pacho me din de Akosua Abrafi. Betimi de okoto na ka ho. Mani veji pa. Abrafi okoto. Ya, you ba your radio ha, ye wa Abrafi ha. On ye administrator. Nti enra o flyer no beto abonti na say me name ba na say han. Oba na ye no atwetwe enkomo. Manu so wabodi a che mame nko ye ni me maka jo say ni producers so wa ha. Enum no oto a won so bi bo ayi wo ho obi so agigye ho omunyina e ha na enum didi nkomo mame nko de otoso na membusa ne din wadama odin ene dia wo ye edeboa omunyina was in we College of Education ho no omunyina ewo ho no mo ton asante entimi no mi enu ba bia ye wo ayese de ye ma asante samu hia ye no ba bia omukọ ginim de kura omukọ sua de no omo ton asante wo ho me no mi enu nya akonya na eniema nse emfata ne de ye wadama odin mpacho midin di abna amponsa Abrafi okoto abna amponsa yo abna say me manager no na yo that's it me hu se wo so na enamo social media ma me nko de otoso miensa enso ho o de ani na una obode he de na oyema no boka kra bi ma yen hwade boka kra bi ma yen he de betimi de sabu table so ama anti oto a na wo na obo no odin ye fe me akua djubi dinu mo duye pa dia ya tinu anyina abna ponsa Abrafi okoto ena akua adjubi enyasem ketwa bra Facebook Opemsuo radio o de ensema pese obusa nyina no fatowo ye bebi so mo na ye di ho nkomo mameko eye Abrafi okoto de wasase ebreben ena ufiti ase Nwomkro na utie na ade a woni gi ho anase wonyini ya na saade no ebewura mu nana meka se mene me nana tena kakra me da so kra mpo ne nete efie mi nyini me mofrase nyina eba no me nana obobo ebibinwom nana mpadumo Nwomkro ya nti meka se free me mofrase ana me sha ase esuae na mani ba ho many ba nyum to ne ho SHS time ana many ba ho pacho de metimi aka anti one na natena ye no na obobo sa anyum no anti e ho no na wo fa se ade a wo pe pacho me se ade ba ko e she mi nkwan no ye ko afom kra na wo bonwom na e ma wo ahoodin bi ma otumi di ye adwuma enti se maba school mu na se misua ade a minya gidie se mitie nwom ne kra se adwuma mpo na mitumi de do ya ene adesua de se mitie a metumi nso de asua enti wono na etan nim na na obobo no ama otie bi obetumi ato kakra ma yahwe na mpadumu nwom ba kwa na ye mede pai obai huofo obiani nusuban obiani nusuban nyina efutu nwom fa bibi nti wo so ho fe pa na osuban ti se isuban ye pa beka yo therefore ye ne ye Abrafi koto ene din komo ewo Opemsuo radio adomankoma sem dwumadi ababa wa oton asante ama yehuno no ena ye ne nano pe ye no mudin komo nti oba Facebook na wo do comment ni nyina enso ato de manfo pese omutie pa ba ko ananu ya wo ye ansane ato aso no tisi akora ye boy na won se obi asenim se osrem ya nkomo ne de aminu di nenso mana capella hono kakra no ufiti ase no anoche wudi wura mu no nani gi ho pa o se wo hwe ne TikTok no yase esu twantem onim se otuko akira enti maya capella kakra bi na yetifo mutie hu se ampa ye wo ena no pa ye no wudi nkomo yi mpacho na ne mebo mrane anoche conform mebo mrane se woti anoche na enya anoche hunu bia se eja no ne ba anoche na me frɛ no ma me kubeba anoche conform na me frɛ no akra keto ode kenta akwasio na odi kosua bokehwe obene ni denchem
na ne waso we ahwe o ma won saso owie ma na wuchi sika agya kofie ma yen waduadua wa santime moje asantime siwo aye bomrane aye na ne bi konfo no che bomrane o na ne ebe bomrane o Atefo afi de mahu se ye ne Abrafi okoto ena etwetwe nkomo anopen ofiti ase se woto Nwomkro ne adoase a sen na usi etinka ewo nipaduam na wosi to me gume video ne kra e boy ne sa wutie ya obi se ya wosi aguridi ma a wosi to me gume aya nkofo ka se asantifo ye hufo enye no kre se yetietie ye nananom enwoma na omoto ebra omokwa akona se wo ye hufo kra wo te nwom ne pe ubon se wubenya ahoden bi etumi ba wo mu enti asante nwom me gidi se enye menko obi tumi ka se metie nwom na wosin bi hwe me kra wosin kra gume enti sa na tie yo sa na tie so ma me ho na menko yemini aba ho muhu se mu sukum na wafiti ase ye sa ne ma we die na muhu woni mu ana die na mo ka kire no se bia dwumadi a yemine ba school se besua de nso wafa se ono de obeton asante wo sukum wo nkomo be na mu ni di nkurahye sembe na ana mo de ma no mpacho medase abrebia no ye hye ni kran se onkoso yeso yeta na chi bibie mu ti school ho na hu no mpacho anti ebreben na odi hu no se no otonum na odi hu na se mpacho da bi ye ba level 100 ana me di hu by eju level 200 no na ye combined class ene ma me ni be free enti na ye wo sua dan mu no a ye sua de no na ye sua enum kasa dwini ha enti bra sorry say all man hweso no ana ye nyina ye video na nipa we bre video enti ye video ewie ye no ana me ko posti na ye me de ene ma me ko posti ya a trendy ye no enti sa dio o mane ye na o posti ye no ye mane nye sisi ana atif you Abrafi ye ni producer o madam aba Facebook ye ni producer na onu etire mu no so ho duma bia onya ye ti yi Kwame Bomachidom of Bomachidom dear woman to office na akwai do tie kire hayi ono so moral support or the mame enti ono so ni producer ono so bua ema videos a wo hu ne TikTok no o post no na o hwe no de o kan yesisi ye no my inti me pa che na me di kan to yo eno ne ayi no konfano chide mi nu amankwetia me pa che men ai to amayin okoto kusi damnam osi abrobo tim di otima amankwetia na yegwe nyedua mani damnamo okumgi ogisa wani okumgi ogisa amankwetia ko menso ji atrane tenti abua na misumi frena oduma kuma bowe eno wa o wambedi umo amankwetie nyona ye bibio ya na dia dwindwimbo no na ye bibio amankwetie nyona ye bibio so omone yen ye be friends ayoko ye friends enfiti ase no o sha sisi a se de o kan se woni ye na natena ye no na wusua enne omomoto Nwomkro yi aya wo nya bre se wo suku wo nya bre eti wo mo anum ni bi me pa chwan me fa na adoa wo ye obi a osimani so pa me pese da ache mitumi be tse na adoa ana ye ma me abena jimfu a omo so ne nwom ye me de pa nti ebe mani ka se da ache bi me so metumi ato ana se me aso metumi enya me Nwomkro kuo bi na me so me kire intrim ma no se de ya mamre no esitie efi se Nwomkro ye kan niema bebre kire amankwetie de no ye mfato ho a e kan ye history niema etwem e de kire ye nti ebe me so mani gie se kamea so menya me Nwomkro kuo bi daachi bi na me so metumi anam nwom no so aka bibia kire intrim ma yo so mam na menko de obo twene no
ono no we ene na kwam na se ka we pe ayi bane ma no botwene no ma yehu boho say a producer chim the man trending here and the odi kan here be da social media no bia every also the oye born me e kwan be na ofa so a no to a wosi wutimi bo na ma ade no eye kama fi say the mu ye ba social media na wo hwa e te say the owe studio aye ade na wie na so we raw mu gina classroom na ono na e ma nyom no so na omo jeso na de utie de omo jeje so na ai ebedu achi mami so ntie ho oba Facebook Opemsuo radio abehu abra no classroom na enyum no bi Nwomkro ne yin no oto so mami ntie ho ubotwene ne sen acha me dasio o start yes o to nyum no na mete ho na me se me de me nsa sisi table ne so a ebema enyum na ko ebia o ya ki ko a obia be de ebe hu se de be ya nimguase ebia maintain e me de beat ni she mama se de be ya ebe de wa na wai appear to start here she beat no kama ede amano nyasa nti kwa be na foso se de wo kai wo chi wo sisi ye ono no maso a wo hwe se wo ba be wuro pepepe se de be ya onyira se me yetu meto nyoma asori nti se bia ye kone ye bo tempo yeto nyoma tempo ni bo amena me bo enti me hwe rhythm na wafa na me de ye enti wo de no on chi amfa baby ki be ya bosi shapa na ze o kon say me bono se de we nyom de we obesifa me ya se twini ni ha na de be ma yetifo no wo mo hwe Facebook no hu se de ka o de di simple fact no so on na on maye o table no so kakra bi bia be onto na okoto se ade se woto ansa no de awura mama ho enti se mu ansa na bi nkonya bi enti mu nyina mo kamom enti okoto fiti ase na ono no eye ewo ho mayenko ai yen shase na ne